ningwenda kunena especially naka na nenda kwa asiali aume matatu anite meibwa memisi ningwethi agite okasumba lakini ndiaigwa mundu ume utekibeti kuya wabaya ni kwangania lakini muthenya ona watwana niyo beta wa kwangania na number 2 kila ni manite miaka ezume nini kana mbingi ni kalete ni mutwae na no nizianga cia maundu kila ni manite ni kana misimbingi wana yungamite na inguma mwazi akwangania pa ile kwangania ba zeubite kwangania beindo bejau aka kana iveti ni momba na cia misi na nenda othe be andu weze kadha izone na neza na hii families neza ethe maka kumela neza misila mbombanie ukethia yina mali na ni yungamite na muziuzi ni mulunga nina tuona at example ukweli ni kana yungamitwe ni beti peta wa kwangania nundu wake beti ulawe nundu wake beti o ibeti ze mo kwadelela misi misizu ndwethia ethia ya twikie bathe nundu aume na tiu mauma aume mayeze kumbania ni mezi umanda lakini mayeze kumbania ona ningwetikala na kuno ndo yona ona madam ona wasisa katika misi withia ona kula akama kuyembe misizu ko bekino misizu ikaobalana yungwetha kunenda ko binogele ndia asiati ni drake ini kwethia nundu ni gwete be story bingi especially ko ilobi ni aume mo complain na saingi ona kana be some truth withia abe twika ethani nguthukuma na mutupe wakwa no kuthukuma beza ciake ni situ beza ciakwa ni ciakwa no ketha ciakwa ndita cia ile kwa account wa na ndita imanyika asieka ata actually anduma akama mathembosu in most cases withia amesio ina mathina na akala withia ambeza cio ni cio tumika mesi kana mbumo zikwo sisi amesi yo tofauti kwa akane momba dacia mesi yuma mongo twika nenda ako ya kwa nenda kwinuka aende yana kiu ndatiga mwezo ndebwa na musi Alexarito asengani asebe jamaa utoa mitamboni kwa mtambo wetu Richard Mwiso Madaga kuma Immaculate Kinyui Kevin Ngui agasi na omondo mokai kuma na nguwa dhinani mwao kautu tunakunikila shabikita wa Mike Makao kedaka sana mbida masi tuko ndani Gilbert Male David kedaka sana Paul Keisuki yazeziana tuola ni katanu over 18 wetikana Kamana kanjiluni akasia Lokta di mwisho Kriubangi Nairobi tuko ndani shabikita wa Willy nitoa kuona ndo mwana wa Christino White na songi kama kule mako onde ya sante muno Chebash Shaniza kasendethiwa kwa andia ndaminete ni wa kuma lanza lakini ngaswani nini muendete na ndabika climax kauni toguzi atwende zegwitha ndoma izi woto ogasimu izi mama ibika makai mundu tani wani wanani umala ndenda okay whether mundu mukano wabika or not kama madam netu guze kiasi kabisa isi ndisi dasi zikio kamba by the way pesha bikiongiwa ite okay ibeba ya kunyonga hata pasa iboye muno na biongea kulite kunyonga ni spirit kana ni habit pastor kwa tika unu pia no ninatumina na makoli wanda ninga natu likendino wa topic ite yasioko ni kwa tunemwikite maanani makoli wasiwa mbe shabiki ongea kasi ai thank you so much for your advice although father-in-law amekuwa mwiba sana. He wants a daughter to be married by a rich man. Already ametafutiwa mwingine Pastor George Nairobi. Nitu anaingi tafadhali. Odo lokasi ni pastor na mukani wa muti. Ndo na asia father-in-law no evite muiwe katika mutwano wo. Asia manzi ite daughter wake mundu muti. One of the things ndio mama manzi wa ndi kwani tuko enzi zipi jamii? Wape na thina. Pe asia ye. Pe asia imethina na nikirikini nichonete na yetu mo. Ukethia mwitu ucio akumagua na oneka ndai lo thina. Na moma hii thina timbesa sicioka. Kwi mathina ngi. Secondly ona muciei mwiba. Nye patio omunthi goki. Patio ndu muciei ula wakwa. Utona koka kambia ni kanena kipeti chakwa nikitie. Na ngakitia nundu ni chakwa ti chake na patio ndu muka wa mpastor su kana mwana asosu utona kwiwa nithe atie mume akamutia atewe ayenda kwa ukicho ona chucha chethe na chao no kisingizio ni siku ya
ukasia ye mumasumbu amuno makambe kwengo kumania wale akuma na sindu cia chao na sindu cia muthemba tosu ko paupe na thina munene na thina tia cia imemoka saingi ibetikana aume mayenda kwananga mitwana yo kana mayenda kuma mitwanoni maenda makasamia cia imo makamata biondu mekwasya na mami no bata biondu mekwasya witwika thina ukethwa wasya wa musiai lakini ti wasya wake ni wasya wa mukauka na wa muhimu ko at the end of the day nasya kana mathina mandwele matwanite mundu longe alikilela nundu munenge mwana nundu mkola mwebani asa na kola mwendania mayaiko kondu wau mwana sokela ndono mutavie kindu chambe nikana mathina la wina moni manini kwikilosya iti na ni wailo mandanzia aila ni wana asia aende osio andu mekitumi for the last time Athiani na chao na muka mbe wasiai na ndwange nikana amwe ethamuka nukumwia ndwi mbesa na ndienda wetwa mwitu waku metikietiki na maikulia mwitwe na kuya siata etha yasia na kwa undu ndadi wasia ni wongwenda mekietiki kindu kila ndona kwa advice mwana so nikana etha mundu ndeu kwenda ndukaila simithie kwake nundu at the end of the day we kala maisha mena thina na pati maana maisha langa yutunengete nthinu ni maini faye maana makwikala na maisha mena thina nundu wakwila simithia mundu te ukwenda etha ndu ukwenda ekana nake munenge mwana nundu sindu isengi niwe kutumia ndo meo lasimithia jokesa kwa mundu waiwe na twasya kana utia nio kana covenant ya maisha nini kwe covenant ya mutwano na ukethia mutwano utuma maisha mathela mutwano su wina ni kwamba kuungamwa nikana maisha ma preventiwe onwa kila kibata mathimeka lende na imuthea piu amuyethani na ukolile na uno wa ukolile ma release officially embano kutwana kana kwikalo uchuzi wa mwene ondo kwikala nikana weke kobe wa maisha mako ni mundu ndio kwete maondo make